haus pemilihan. Korok cekelik bani lepas sejak bulan hijau, kidang induk menapi injuk sumang gehayo. Ku penyin ku pastiti dia ruka hijau tano, sunyin mengaku puari biasa nama rajo. Ayuk na mak wat nagu siluh kindoradu, ngebidi kimut bayu lepas celaka radu. Tandau pandai min telu kuawa marok taru, injuk mak nuga liju kicik semapu-mapu. Jak jauh radung imut, budak temon muaya, lapah bersunggut-sunggut, serapa betik nana. Hahau mawat keturut yang sat segala rupa, ki dinambi merucut tanau mulai bubida. Halok anau gahasa tahun ngelimban bulan, guguh kudo merata, ki dekham sehaisan. Ingok dang sepai lupa, perlu ti angonan, sepatut tebong hipa, dang jual harga badan. Ku teduh kindo gugoh mawan hak jauh bida, lain hak ija gawah kitukuk di barihna. Sangon mawan mujawah pakai khang di berkaca, pandai banguk keburoh ngebabetik keraga. Ano kadah gambaran karangan kidang nyata, haus pemilihan semapu dicerita. Ikasai dang kelanyan, ingok dang sampai lupa, ulih bida pilihan sino sehal biasa. Geral na demokrasi, pilihan sumang-sumang, mawat munih menjadi kimakai panas barang. Saya pasti tipu hari, ingok kam kupas rekang, nang sampai cadang mori, perlu pikir kejam. Kam sangon setungguan, petungga mak dapok mak, pedaha gananihan, kitemu perdangila. Sedang kano karangan, wayak mawat watupak, mahap kia nyalahan, barong penok ngeliak. Lambar 31 Desember 2021. Azwar Halim Putra Barnas Makanai Kidang Sakti Serungkuk Barnas Belalau Lampung Barat.